Hi everyone, I'm Lexi from Cagayan de Oro. Gusto lang na ako i-share ang akong kaagi bahin sa akong kinabuhi ug unta mahatagan og pagtulunan ang tanan. Year 1991. Usa kami kamalipayon nga pamilya. Akong papa nagtrabaho isip usa ka trabahante sa usa ka pribadong kumpanya. Akong mama mabilin lang sa balay, apan kamao siya magluto-luto og sudan, mga desserts nga dalon sad sa akong papa sa iyahang gitrabahoan ug diin man mahurot kinitanan. Among kinabuhi di kayo lisod sa una, kay naay negosyo gamay akong mama nga akong paparasad ang magbaligya sa iyahang gitrabahoan ug ang uban kay i-display na mo gawas sa mong balay ug mahurot pod tanan. Usa ka kugihan kayo kong papa. Dili maulaw magdala sa paninda para ibaligya sa kauban niya sa trabaho or i-display sa kantin. Namuyo mi sa syudad. Sa una pag naamoy TV or any appliances, kwartahan na mo sa tanaw sa mga tao. Kay lagi sa una dili tanang balay na ay TV. Malipayon kay mi sa una ini ka Sunday. Family day na namo og day off sad na sa papa nako. Ini ka 7 sa morning mang mata na mi kay aron manimba nya inighuman mangaon mi sa restaurant. Nya mohapit sa plaza dahil maminaw sa mga nag-contest og karaoke. Moabot ang hapon nga magbaklay mi paingon sa merkado dayon mamalit og sudan nga lutoon. Magsungay ko sa papa nako. Akong kuya gihawiran sa right hand sa akong papa. While akong ate gihawiran sa akong mama. Happy kayo miyana. Nya maglantaw sa paglubog sa adlaw while gakaon sa ice cream sa daplin sa dagat. Usa ka adlaw, akong papa na-assign sa pikas lungsod kay lagi na ay bag-o nga gitukod didto ug siya ang pabantayon. Balig 2 days lang. Nananghid siya sa akong mama o ipasabot nga na ay bonus makuha akong papa adto sa pag-supervise lang nga temporary. Di masud akong mama kay lagi layo pero nadugay na patando ra ni papa si mama. Buntag ana akong duha ka magulang ni adto na sa eskwelahan. Akong papa nag-ilis kay moadto na sa pikas lungsod. While akong mama ga-prepare sa mga dalo ni papa og balon para kaunon inig maabot si papa sa maong lungsod. Nagdula ko sa akong manika ana og niduol sa akong papa. Papa, asa ka mo adto? Dala ligi kag bag. Nitubag akong papa. Nga moadto ko sa work palangga. Nya inig abot nako palitan ti kag bag-ong manika ha? Nismile ra ko sa kong papa og nitubag nga kanang dako pa. Nitubag pag-usab si papa nga basta ha, di magpabuyag ni mama nya ingna imong ate ug kuya nga di maglaag sa silingan. Dayon mo tabang ni mama kay naa mo'y reward nako mauli ko palangga. Og ni goodbye kiss na si papa nako. Wala ko mama nakita nako nga namula iyang mata. Nilabayan duha ka adlaw og mauli na akong papa. Odto pa lang na merkado na may sayo sa akong mama. Giluto ni mama ang paborito na sudan ni papa. Naglata og munggos unya gisubakan og karning baka. Dayon giadobo sad og nokos og pineritong tilapia. Igo sad nga maabot si papa ting panihapon. Kay last trip kuno ilang sakyan gikan sa lungsod. Alas 6 na. Naanak ko sa luyo sa portahan para pakuratan na akong papa. Mao ni ginabuhat na ako. Inig i-surprise na ako siya sa portahan. Inig sulod niya. Akong ate nag-study siya. Niya akong kuya galanta og salida. Akong mama busy na sa mga sudan og pag-prepare sa lamisa. Niabot na alas 7 apan walay papa nga nabot. Gikapoy na og tagad sa portahan na apan way nanuktok. Nakadungog ko nga ni istorya akong ate. Nga ma, papaligi si papa. Di ba ang last trip kay 4 PM gikan adto niya 5:30 PM abot ari syudad.
Nitubag si mama nga, basi naapay gihapit ang sakyanan or nihapit pa sa opisina sa papa nimo. Paabuton lang usa nato. Naa na to tiyod-tiyod. Sige na at timana na ninyong assignment kay mga unta maabot yung papa. Niabot na lang ang takna sa alas 8 apan walay papa nga nabot. Nabugnaw na ang sabaw sa munggos. Mga sudan apan way papa nga niabot. Katulgon ako og nakadecide si mama nga mangaon na lang kami. Ningon si mama namo nga siguro yung papa ugma pa to sa buntag muli sa first trip basin na ulahay sa last trip basin puno. Ugma yun to siya maong mata mo ha. Tabangi ko ninyo og init sa sabaw. Ayaw mong eskwela kay ato nga tagbuon inyong papa. Nitanda mi ni mama og nitubag si ate nga naraba ko'y ibaligya na 100 score ni papa. 5 kabuk ma. Ana si mama nga ugma ihatag na sa papa ni mo ate. Mga tulog na ta kay gabi na. Pagabuntag ni Ana, dali-dali og tak-ang sa sabaw si mama. Namasin nga moabot sa sayong buntag ang among amahan. Apan way papa nga nabot. Namahaw nami og diin man nakadecide si mama na subayon sa gitrabahoan si papa. Basin wala lang napahibalo si mama unsay lakaw niya or extended baka siya adto. Nabot nami sa gitrabahoan sa kong papa panlakip sila na tingala nga nung wala pa mong papa. Wala na ako nahibaluan ang maong panagistorya sa kong mama o sa katrabaho sa kong papa kay nabilin rami sa kantin. Pero makita na ko ang kabalaka sa dagway sa kong inahan nga di masabtan. Gipangutana sa kong kuya si mama. Nga ma, anong wala pa si papa? Nitubag si mama nga basin unya or karonaan na to imong papa sa balay. Tala na, manguli na ta kay ingon nila basin wa ka sa kay gahapon sa last trip. Namasin mi nga unta na ay papa nagpaabot sa balay inig uli na mo. Dool na may sumong balay apan walay sapatos sa gawas. Giabrihan ni ate ang portahan apan nakalak kini. Bot pasabot wala si papa. Ingon si mama manghinlo na ta kay basin unyang udto or hapon pa imong papa. Basin nadugay to kay gipalitan mog toys daan usa muli si papa. Nagyaiya mi og trabaho nanghinlo sa balay kay para unya ipanghambog namon ni papa nga wa mi nagpasaway ni mama o gaan mig rewards. Dayon hapon na, gikuyog ming mama magmerkado para lutuon pa ni hapon. Namasin gihapon nga moabot si papa. Luto na ang sudan, naka-prepare na ang tanan. Si papa na lang ang kulang. Ready na ang tanan. Ready na sad si ate para ipakita iyang perfect score ug mailisan og kwarta ni papa. Si kuya gadula og bula. Nya ako naglantaw sa gawas na agianan ni papa, namasin niya si papa na ang moabot. Apan nilapas na alas 8 sa gabi pero walay papa nga niabot. Nangaon nami nga nagsubo. Daghag pangutana nga nganong wala pa kauli si papa. Makita na ako ang nawong sa kong mama nga di masabtan. Nawong nga kahadlok og kabalaka. Pero kalma kay si mama sa pagpasabot sa mua. Ngayon siya nga, ulan guro ron sa pikas lungsod kay medyo dool og bukid adto. Basin way ni biyahe ang bus. Mauwa ka sa kay inyong papa? Pabuton lang nato inyong papa og mga anak ha? Or kundili apasa na to si papa og ma siyahang giworkan. Nalipay mi pagkadungog kay musakay mi og bus. Tanaw na mo maglaglag mi. Pagagabi ana samtang nangatulog mi, nikalit laghilak si mama. Natingala mi kay ni bakod siya nga naghilak pag-ayo og kusog. Giabrihan niyang portahan niya isyagit ang pangalan sa kong papa. Ato na time kadlaw na og ulan-ulan. Mayon akong mama nga, Ralph, asa ka? Giabrihan na akong portahan. Asa ka? Ali na, sulod na sa balay. Tubaga ko Ralph kung asa ka. Mao na ang gipangsampit sa kong mama nga nagtulo iyang mga luha. Nanghilak mi tanan kay nihilak si mama og may silingan ni adto sa mong balay og naun sa mong mama.
Nihiboloan na mo nga si mama nagdamgo bahin sa akong papa. Na ako no akong papa sa gawas sa balay na mo. Apan di siya kasulod sa mong balay kay nakalak. Kanya nakita sa akong mama sa iyang damgo nga basa kay si papa sa ulan. Ginasangpit niya pag-ayo ang pangalan sa akong mama nga Abrihi Kulin. Dili ko kasulod. Nya nagila akong papa. Motong nakamata akong mama. Ato nga time gaulan sad sama sa nakita sa damgo sa akong mama. So mga alas 3 gito sa kadlawon nakamata akong mama bahin siyang damgo nga nagsampit among amahan siyang pangalan og nagpangayo og tabang. Nara ko no siya sa palibot sa mong balay. Naghilak og nagtuyok-tuyok kay di siya kasulod sa mong balay. Gilibot ni mama ang balay apan walay papa nga nakita. Nagkagubot mi kay perting syagit ni mama. Gipasiga na mo tanan ang suga sa gawas apan walay papa nga nakita. Naisilingan na mo nga ni mata og gisusi nga naunsa among mama. Nakadecide si mama nga adtuon niya sa opisina basin na sa opisina among papa. Gikuyugan siya sa among silingan. Dali-dali sila glakaw niya niingon si mama sa kong ate. Arnie, pagtak-ang og kape basin na inyong papa sa opisina, pasigaan ninyo ang suga sa gawas kay apaso na ako inyong papa. Diin man niya naginit og tubig si ate niya ako nagpukong sa portahan naglantaw sa dalan. Namasin nga si papa na ang moabot. Kanagaling na ay nagpaingon nga motindog kog kalit basin si papa ni. Pero wala. Walay papa nga niabot. Nagbukal lang takori o nagtimpla si ate o gatas para among imnon samtang nagpaabot nilang mama. Niya ang among ero sigig paghot gatubang sa muportahan. Then kaming duha sa akong kuya nga naglingkod. Gidool ni kuya among ero aron mahilom apan nagpaghot jud siya gatubang sa muportahan kung diin kami naglingkod duha sa akong ate. Niingon si kuya, ngati, basin ganahan siya gatas, mao na maghot. Ningon sad si ate nga tagae basin giuhaw. Nagkuha og bowl si kuya para sa among ero, apan wa niya panumbalinga. Ningon si ate nga pagkuhag bahaw ari, butang igsudan basin gigutom, mangmata unya atong silingan makasabanta. Ug nikuha si kuya, gibutang sa bowl og sa makaduhawa kini panumbalinga sa among ero. Gikuha ni kuya ang ero o gidala sa sulod sa balay kung diin kami naglingkod. Natingala mi kay ang ero naghangad tapad sa kong ate. Sa may right side nagpaghot siya nga dili isog. Naglingkod ang ero og sige siyag paghot nga naghangad. Nihangad si ate sa atop og kinsay iyang giusig apan wala mi makita. Hayag na og wa gyapoy papa nga nabot. Nahubas ng ininit sa takoray sa sigi og bukal apan wa gihapon si papa niabot. Taod-taod naabot among inahan nga pula kaayo ang mga mata. Ningon si mama nga wa kuno sa opisina si papa kay naa may guard adto og wa jud bisan anino ni papa ang nakita. Dali-dali og ili si mama kay subayo niya sa terminal og nakasakay ba among amahan sa last trip. Kay ingon sa kauban sa trabaho ni papa naka-exit kuno akong papa sa iyahang gitrabahoan og nagdali-dali og uli ato miaging adlaw kay nagpromise siya sa mong inahan nga 2 days ra siya og muli siya inig panihapon. Nahinami ni mama ang mga driver sa bus gipakita sa picture sa mga amahan apan lakip sila wala kakita. O nakabantay man lang nga nakasakay silag pasahero sama sa hulagway sa mga amahan. Naiusa kong doktor nga nakamatikod sa lagway sa kumahan og niingon siya nga last day nakitaan ko niya ang maong lalaki nga nagdalag backpack og gisaysay niya ang maong gisot ni papa. Hasta bag og niingon si mama nga maoto among amahan. Nahabilin mi sa balay og naaray silingan nga naay nagbantay na mo while ako mama moadto sa mga lugar na gitrabahoan ni papa. Ingon siya sa moa nga mga anak, mulakaw ko ron, susiho na ako inyong amahan. Di mo magpabuya ka? Linya ni mama samtang nagtuloy ang mga luha. Gitubag na ko si mama nga ma. Ngano naghilak man ka kung imorang kuhaon si papa? Bugat ang Monica, mong di makadaog si papa?
Nitubag si mama nga nihila ka ko kay gimingaw ko sa iyong papa. Sige na kay muli ra ko ha, pag makita na ko inyong amahan, pag binutan mo dire. O gihalukan ko sa agtang sa akong inahan, lakip akong duha ka mga isuon. Naabot na si mama sa mga lugar. Nangutan na siya og asa dapit na lugar na kitaan sa konduktor among papa. Yadto nilang mama kauban ang matuod na mong silingan sa mong lugar ug nangutana sa mga namuyo diadto. Apan gitubag sila sa mga tawo nga kuno na ay gipatay ato niaging adlaw ug wala nila maklaro ang maong panagway. Usara sigurado si mama ang maong gipatay gasuot og jacket ug pantalon sama sa ginasuot ni papa. Nangorog si mama sa maong balita nga ilang nibawan. Nidool sila sa police station ug nangutana kung kinsa katong tawo ang gipatay. Base sa sigon sa pulis, gitulis kuno ang mga lalaki o giluba sa makadaghan na higayon sa iyang lawas o gilabay sa suba. Gusto makita ni mama ang mga patay na lawas apan nibalibad ang mga pulis kay kuno gilubong na. Og duha ka adlaw na ang nilabay apan way ni claim sa mga patay na lawas. Og walay identification card kay lagi ang pitaka sa mga lalaki gikuha sa mga tulisan. Nakadeside ang maong taga-Purinarya na ilubong na lang kini og ibilin ang maong karsunes ug sapatos sa maong patay na lawas para ma-identify kung naay mag-claim. Naugno ang kalibutan sa kong mama samtang gihatag sa iya ang maong karsunes, sapatos. Ipaklaro kung mao ba tong gamit sa mga amahan. Apan kang papa jod ang maong karsunes. Ang brand sa karsunes, lakip na ang color. Mas naugno pa si mama samtang naistorya ang maong pulis nga kuno, Mrs. Unahan sa patayng lawas na among nakaplagan na nakita na mo ang usa ka manika nga naglutaw-lutaw. Og diin man ni syagit sa paghila kamong mama. Ningon na nakatrabaho ni Papa sa mga lugar nagdali-dali kuno uli ang mga amahan aron makaapas sa among last trip. Ningon ang nakatrabaho ni Papa sa mga lugar nga nagdali-dali kuno og uli ang mga amahan aron makaapas sa mga last trip. Kay lagi wa may habal-habal gihike ra kini sa mga amahan paingon sa mga highway. Ginan ko na siya nga pre, paabot lang na ihabal-habal mo agi. Ngiob na dira ubos kay naay tulay wa kayo'y balay apan gitubag siya sa mong papa. Okay ra pre, di man guro ko hilabtan og wa kay sala. Isa pa akong asawa og mga anak magpaabot sa akong pagbalik. Medyo gimingaw na sad ko sa akong duha ka gabi na wa na ako sila nakauban. Og mao na ang last nga mensahe ni papa. Gibalak ni mama nga kaluto ng maong patang lawas aron makita niya. Ani nga time denial na si mama. Di siya motuo kundi makita ang maong patay lawas. Di niya madawat ang kamotoran. Apan ibalibad ang mayor sa lungsod kay kuno dili pwede og labag sa balaod ang pagkalot sa patay lawas. Kay kuno nabaho na kini og makaapekto sa kalawasan sa mga tawo nga nakapalibot. Din man uli si mama nga luhaan, dala ang manika og nakakarton na ebidensya nga kampapa katong maong gamit. Hapon pa lang nag-prepare me para panihapon. Itabangan na mo ang silingan na mo sa pagluto. Para sa panihapon, kay nakadawat og mensahe mo silingan niya kuno, mauli na karong hapon among mama. Excited ming tanan, abi na mo kuyog na ni mama si papa og dala na ang manika nga gipromise ni papa nako. Nanami sa gawa sa portahan nagpaabot. Naghuot mi sa portahan aron kung kinsa makita og una, managan mi og tagbo na mo among mama og papa. Nakita na mo among inahan, bit-bit ang usa karton nagigakos-gakos niya. Pero hinay kayo makalakaw si mama nga mura bag naa siya gibati. Sa likod among silingan nga bit-bit ang maong manika. Imbis mo dagan mi para tagbon si mama, wala ni isa na mo ani tagbo ni mama. Mura lang mig na siya o natingala kay magulaanon kay si mama nga gihapyod ang maong karton. Naglantaw-lantaw ko sa loyo nilang mama na masin nga si papa na ang musunod og butho apan wala. Wala papa nga ni pakita. Asa si papa ma? Nganong wala pa siya hantod karon?
Nagluha akong ate ani sa pagistorya. Akong kuya ni talikod while ako nagtutok sa moong manika. Nakita ni mama nga nagprepare na mig panihapon sa lamisa o ingon siya. Nakuhaan ng usa ka plato sa lamisa kay di na kauli ang papa ninyo. Di na ta magpaabot inig panihapon kay wa na siya. Nga naman, asa day si papa ma? Dili lagi ka mo ingon og asa siya ma. Ingon si kuya. Basta, sa karon di na ta magpaabot sa inyong amahan. Di na siya mobalik pa mga anak. Yan hila kog maayo among inahan, akong ate ni ato sa kwarto. Nang hilak hasta akong kuya naghilak. Nidool ko ni ante na silingan na mo. Ante, si papa nagpalit ana na manika no? Dala smile. Ingon manggod siya nga palitan ko niya mauli siya. Pero wa palagi akong papate. Gihalo ka narako sa muslingan o gihatag ang manika sa ko. O niyon siya nga. Kung mingaon ka sa mong papa, gaksa lang ning manika langga. Niya nihilak siya samtang gigakos ko niya. Gitabang among inahan sa sigigilak. Samtang gisaysay niya sa muslingan ang nahitabo. Nabugnaw ang tanang sudan sa lamisa kay sila kuya, ate o mama. Wala ni kaon. Gitambagan sa mga silingan ako inahan nga magmalig-on para naman tulo. Tama na ra sa pagtando among inahan. Akong ate nakatulog unihila kasa si kuya apan ako nalingaw ko sa manika na dako nga akong gigakos-gakos. Nakita na ko si mama sa sala o gistoryahan niya ang manghulagway ni papa. Ralph, kung naminaw palang ka na ako nga di ka mo adto siguro buhi pa karon. Usaon man ako ning atong mga anak, Ralph. Usaon ako pagbuhi nila. Nasa may ugma na mo kung wala ka. Usaon ako pagmata sa matag adlaw nga wala ka sa mong kiliran. Usaon ako paingon nila nga di nakamakita nila hantod sa hantod, Ralph. Maluoy ka Ginoo, buhi ataw na kong bana. Ginoo ko og unta di ikaw tong nakalubong. Di na ko ni kaya, Ralph. Di na ako masabtan ng history ni mama kay puros na lang hilak ako madungog. Og sa gawa sa mambalay nagsigig usig among ero. Nakamatami kay naisilingan og ka-workmates ni papa nga nangabot. Na inihatag og hinabang para masiminto ang iyang lumnganan. Financial og nagpaabot og kagool. Gikontak ni mama ang kaliwat ni papa ug sila ang nagpahiluna sa tanan. Nabilin ramin tulo sa balay kay kauban among silingan. Nya paghuman, gaistorya akong mama og maigsuon sa akong papa kung di kaya sa akong mama og buhi namo, pwede minila kuhaon. Apan isog ganito ba akong minahan nga kaya kuno ni aming buhion. Og diin man nang uli na ang kaliwat sa kumahan. Wasa di bawi og kinsa nagpatay sa akong amahan kay laging ngiob ang mga lugar ug walay testigo sa panghitabo. Nagmatamig sayo kay muskwela akong ate ug kuya. Hilom kay mi samtang galingkod sa lamisa. Ubag yapon kay ang mata ni mama apan kalma ra kay ni si mama sa pagistorya bisan makita nimo nga nasakitan og naguol kayo mo mama. Nag-study ra mo yang ug ate? Muraga naa daw mo exam. Pag ma-perfect ninyo gaanta mo og rewards sama sa rewards sa inyong papa. Basta magtarong rag eskwela ha. Nagistorya ko mama samtang gadoko. Di pa miniya kayang lantawon. Itubag ko ni mama nga, Ma, 5 lagi ni ka plato. Mabot si papa? Wapa ko kahuman og istorya gikusi na ko ni ate og nihila ko. Ipasabot ni mama nga samtang gausap siya, inyong papa di na ta magpaabot niya ha. Labi na inig panihapon. Wala na siya. Tuwa na siya sa langit. Pero si papa permi magbantay nato mga anak. Kung mingawon mo ni papa ninyo, daghan magpicture si papa. Lantawon lang ninyo siya. Kung lantawon ako sa picture si papa mang mawala among kamingaw? Or maabot ba siya? Nitubag si ate nga naghilak. Gimingaw na ko ni papa mang. Gusto na nako mauli siya para ihatod niya sa school. Gimingaw na ko ni papa mang. Gusto na nako mauli siya para ihatod ko niya sa school. Wan itubag si mama, naghagulgol ra siya og hilak sa may lamesa.
nidagan mga pila ka semana o bulan, nahurot na ang financial nga gihatag. Nakabaligyan na og washing machine si mama o guban pang appliances aron makapalit lag bugas, masudanon og allowance sa akong ate ug kuya. Nasa private school ga eskwela akong ate ug kuya. Nya siya ang maghatod nila kay wa may pang monthly sa school bus. Di na siya makaluto kay way kapital. Ug wa na siya time ka nag-school kog sugod. May man to sa una niya kay naay assistant. May man to sa una naa siya assistant nga si Papa. Si Papa magatiman namo para school niya maghinlo pod akong papa aron di maistorbo si mama siyang gibuhat og mag-concentrate lang sa pagluto. Apan karon, solo ni mama ang tanan. Naglisod na mi, wa na may TV, wa na may appliances, suga na lang ang nagpabilin. Si mama ani nga time nag-apply siya og kusinera og usa ka ospital sa kantin. Apan ma-short yapon si mama. Sa una mga silingan ang mananaw og TV sa mua. Karon kami na ang mananaw sa ilang TV. Sa una puros dayeg among madungog sa muslingan. Karon puros kaluoy ilang masampit ining magkitaan mi nila nga naglaroy-laroy sa karsada. Kung asay TV didto mi magpundo, niya magpaabot rami ni mama nga mahatdan pagkaon agikan sa trabaho. Ini kagabi ana, naanay dala akong mama nga sudan, ingon siya nga mga sobra kuno to sa mga customer nga wa kana. Malipay na kay mi ana, pero pitos na jud kaayo among sitwasyon. Usa ka tuig ming gibuhi ni mama na lisod kaayo iyang kahimtang. Usa ka gabi ana samtang gapaabot mi sa mong inahan, naay koy among mama nga usa ka lalaki nga murag magulang pa kaayo sa among inahan. Natingala kong ate o gipaylaila siya sa amo nga mag-angkol daw niya. O gikan adto magabii mo adto ang mong lalaki nga may masita sa among inahan. Og nakabalo na lang mi nga kaslunon sa pag-usab ang among mama. Medyo nalipay pod mi kay kwartahan ang mong lalaki nga mobisita sa balay magdala og daghan nga mga pagkaon. Permero di mo sugot si ate kay di siya gusto nga maminyo si mama. Apan gipasabot ni mama kay kuno kung asa siya tua kuno ming tulo. Ikasal na ko mama, bongga ilang kasal. Sa syudad gikasal og nakabalo na lang mi nga dalon mi sa lugar sa lalaki og naa siya sa bukid nagpuyo. Nakaibalo ang pamilya sa akong papa o gusto nila nga ang balay di kuno ibaligya sa mong inahan kay para kuno namong tulo og wa na ilabot ang mong inahan. Og diin man gipuy-an kadto sa kaliwat sa akong papa. 27 pa ang edad ni mama samtang siya nabalo. 28 na siya og ang iyahang nabana kay 47 years old usasad kabalo. Nanay apo ang mong lalaki, naminyo na uban niya anak og na siya'y kamanghuran nag-edad og 13 anyos. Nga magulang sa akong magulang og 1 year. Pag-abot na mo, nagpaihaw og baboy ang among stepfather para i-welcome mi silang balay. Nindot ilang balay, nasa bukid, apan naa tanang appliances nila. Nakita na ko anak sa mong stepfather na siya'y manika nagidala-dala pero nagmugot ihang panagway samtang galantaw sa amo. Ipansin ko niyag, hayate, with pinasmile pero gidedma ko niya o gisipatan. Gawiran ko sa kamot sa kong ate nga hugot kayo. Ningon akong ate nga, ga, di ka magpataka og pansin labi na karon wa siya ni-response nimo. Nitabago kay ate nga, ingon man si teacher dapat friendly ate. Lagi ga, pero kung tanaw nimo wa sa mod, ayaw ka pagpansin paghilom lang. Okay na? Nakasabot ka ni ate ga? Pagabuntag ni ana, pamahaw, gipabakod ming mama kay mamahaw sayo. Gitapok may sa usa ka dakong lamisa niya gistorya among stepfather. Mo ni ako anak nga si Angela. Jel, kini si Lexi, Larnie og si Lucas. Gikan karon usa na ta sa balay. Ug dapat mo tabang sa trabahoon sa balay ha. Ug di managaway. Nitando ming tulo samtang iyang anak ni Smile nga plastic kayo. Abi na mo nga naa nami sa mayong kamot
og nakahawas mi sa kalisod sa syudad apan mali day mi. Magsugod pa diay ang kalbaryo sa among kinabuhi.